قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Si kaduanen inaginisan firak atawanen pagsape in at-talaq. Ininen ma'lum nukbakto si kita at-talaq ina magtiman. Tanda dalam Quran duk dalam kabtangan panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hekam namalan at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Duk saddi pe billah yang baniliin. Ina in arkan sin talaqtu. Ina in rukunin atawa ulumnin mutaallaqat si kaisaan mutalliq iya na manalaklay manimanlay manimanin tagasurut subay kanianin mumayiz iya na men makapinig si kaduanan subay taga-akkal alhasil bang gay makapinig duk gani akal ne kung akabos kung abinelaw sa amian gay mu'tabar gay tabista iye na timan nilay si kadua syarat subay amban inilalay amban ella den delay yen ella den tinimanan lay na ina na ang sininen duk inepe aw wakiluhu atawanen niya winakilan no ina pinain makajari talakan no in andakun. Luon na kami ibagay ni sa amiaan. Ataw sinin Inine na sinin makajari. Rukon si kadua mutallaka. Iyan den delay. Iyan dende. Iyan tinimanan. Gasap niya apa tinimanan bang sa dila mandande. Uwas in siga. In lapal. Sintalaktu. La budda bil qawl subay tiad ina bisarah timanante keo timanante keo sa ilien bang upama in iyalay magpain gaya magpain sa dalam pangaten nin hadya asal timan kuya painte me ngalapit andane ngalubak ni stangan ne us magniat itinimanan na ansin gero gay entavista pag subay tiad ina bil qawl subay ina mian bil qawl amban ginisan sin ina lapal sin talaktu hek kabayuan insyaallah subhanahu wa ta'ala dan buat si kaisa ginisan ina munajjazan bang kalapalan wa inu ininen butakale wa den delay atawani sawe no makasaksi makakalene paatag intalakin. Gay kalagihan suway magsulat. Gay kalagihan suway binuhap syara. Gay kalagihan suway binuhap barangay hall. Si pamandang syara agama Islam, bang aahin makatimanan andane pa inte sa amiyaan. Ilapalan o pinantimanan tekeo. Taitong ni dambuwa timan. Esebesebon okeo rende. Atawan okeo lella. Atawan okeo makakale. Bang upama pagwa indendelay si Sara, pinagpasok katimanan no ini. Yes, hinang sarain ini naksi. Wa benal bakas ni katimanan. Buat bakas ni katimanan. Sa subay raw labian tinalitis. Tinilaw dahu, iyan menelalay. Usmeke pa inte magpelma iyan hinang formal. Dumaini yan asal-asal si pamando syarain. Sa hinang formal hadah supaya bang mag-claim pa inte pabalikin ano yung pinamaksig yung katimanan. Okay. Ayakuna munajjazan. Hatinen miyahan jak yung ngalapal iyan asal paatag na intimanin. Sabang timan mintad dero gaado usa siya dialeman andano. Atawan timan minduwe gaado usa si dialeman andano. Bangpe dialem iddah. Dialem iddah telu haid. Si meden de maghaid magania pa banggay si maghaid hatinen telung bulan. Masir suang taabot insyaallah subhanahu wa ta'ala ininin. Payamante ko. Iyan pa inta munajjasan. Asal tigi na magtuy. Us niya muallak.
talak mo alak ininen, upamanen, pinain, bang pasilak elawin sumumiaan, kao pa init, tinimanan na kayo. Pamanon siya, pinain. Naan si ininen, si alat main pa isa man sumu, sige pa pasilak elawin siya deleman gape paatag intalaklay. Sabang pasilak na elawin, pagwa na elawin, paatag na yene, intimanin. Taitong na itang buwa. Tagaginisan nusab naan si ininen. Tagaginisan nusab naan si ininen. Niya amban painte, yan na ginisan ni. Ginisan, upama, asal siguraw, paatag painte iriin. Kaya magpain in lalalay, pain ni. Bang kaniyaan in langitin ang bandiyata tebinginin, atawan diyata in langitin, benanin in kaoyun, iyan katimanan kayo. Atawan, men, makajarin kayo, awe, timan ni kayo. Naan sinin waka munjazan, o pili palinda haptag na alay. Pag siguro asal langitin, diyata ako ay sa kaula-ulay, magpain, timanante na kayo ko ito. Mapumi yan. Damikyan nin, aman may taaliq, yan mustahil. Mustahil. Kaupama, bang kayo magpain, paino, bang lumabay, yan na siya piinin ang bandalom inin. Tinimanan kayo. Naan sin gay paatag. Way pagay mustahil iye. Kuya do sa kaula-ula in boyle, at awan in lanelay, gay mabaya ni manan andanin. Walbang pain, meka kayo timanan ko, at awanin, timanante kayo, walbang asal pa asek na yan na sapiin ang dalam-dalong. Yan. Ubos ang ban yan ay muallak. Niya ang ban muallak sa amyaan hinang lelah, iya mangabtangin, kaya pa inte ibarat sumulay, pinain bang pagwa ilawin sumo, kao. Tinimanan ni. Pagpagwa hadjayan, timan ni. Niya asap ang banhinang yan may bagay ni. Para may pain si ipang elan nila hatinan may kabagayan ni. Manggahinang nuinin pain ni. Manggahinang nu ako ininjo asal timanan ko andakon. Nabanggahinang mian anulay timan pain tinandanin. Sa iriin. Damikyan nem ang banhinang dende. Bangkyo paluwas. Amban lumaininen atau haptabo kayo. Benanan ka o tinimanan kayo. Sa banggay rupay yan haptabo, tepet-tepet si luwas, si luma pe, gay pa inte kaalay ng tiniman. Sa bang paluwas ne, paatag na naan sinin nene, parkalay na hasil hangkan subay kita ngahati hukuman syara manara agama Islam nuklabinin na si yan hal ininen pagehek ka masi paatag silhat buta pandogati sa amyaan ko estelilan lahan pa inte parkalainin Allah subhanahu wa ta'ala mga tawanihin. Iya problemahin may palanggungan sa agama Islam. Magpain pe kayo andano budumain ni hati. Hati na siya bang si iddahin. Atawa bang dumain ni painte dalam iddaos paino men si kao pe usta osal nung ini painte inbuanin. Gaytahin ng zina. Atawan makapagtiman katimanan nung mintello. So lumas taabot ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sika tello bahagian sarih. Lapal painte sarih. Hatinan pa pinain men timanan te kayo. Iyan naman lapal tampal na manamalan. Timan, talakan te kayo. Iyan naman ginisanin. Si kadua ng kinaya. Kinayahin gaalay lapal talakin. Saan niya banaas-banaas ne? Well, pili yan. Pinapili na kayo hap mayan matatoeno. Gana niya, baya ko si kao. Gana niya, baya ko si kao. Naansin gay kayo makapagpain pain mo itiman in. Siya tinilaw ro na po baranin. Ina in maksud nun, mapililay. Bang upama niya makakalene. Pen maksud ko may mapilihin. Gana ako baya mayaman luwen si waktu ko ituinin. Gani ang maksud ko pasal timan. Bunjira ako magkakita luwene. Iyan tinima. Sabang niat niyan pain na timan. Busayin bisaranin. Baya-baya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isab na pain bangi parambuha si andane.
si zaman painte ilian buniyat nen timan tahinang painte ini zina. Maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang puas painte man idda ni pain. Sabang dalam idda atau binalik ko ini kaniya painte sigul sagaan nila asiin. Duk kinaya hek kamanamalan. Sabang magpain ni pain ni maksud ni basa mapilihin asal timanan niya ni nanaan sininin meke ni pagua painte atawanen mag ano sa katibayan. Hatinen naan sininin magsaksi siya. Dumain ko may pag-i'tiqad kay kan silahat. Bahasa intimanin subay asal yene kapelmahan. Formal hadya iliin para niya yene mian pakitehan den de katawan sila ko katimanan ni andanen atawanen kaan sa bagdang buwa duk yen elanen sa ilian pa intene bantuk ni subagwa ni bang asal-asal si syara agama Islam sila palno hadya magpain kyo timanlay initong ilien initong demikian iyan pa inte ang ginisan tasabutten si ko ito palinda kite si at-talaku naw'an talak ini intiman ini si atas dua bahagian. Si atas dua bahagi. Si kaisa nen raj'i, si kadua nen inabain. Bila kita raj'i lay, inabalik. Binalik. Bang upama indendeto katimanan o elanen. Si dambua si minted datiman pihatinan magpain ni pa timanante kayo. Okay. Pag magpain timanante kayo, timan minted din en. Uwos inay, dendehin to, si ituen, bang takalen Atawan lelahin. Pagkakay, miyan basta-basta, may magtimanto, kahit kanin si atas pa, hindi magtimanto, bang may magsasaha. Niman pa ito lelahin, niya adalam kastel Awet. Naan si ininin, bang upama timan minted depe, raj'i. Hatinen makajari pe balik ni. Si daleman iddah. Daleman tellu hayd. Pagbalikin, sa ingi bantuknen. Parambuah diya si andane magniyat iya na balik ni. Si kaduenen magpain kayo balik tini kayo rang. Okay na iyan. Okay ni. Gaya na sumay kalagayan o paano sumay miyan magsulat pepiyo. Walbang ko na pinain ko ang sinin hinang poro mapalik ko magbalik ni Isab, nakalukalu. Sa mga sa si Sara, balik ni in. Sikap tangan nila, hadya taon sinang nila. Damikyan ang talak si kadue, baka nitalakan na si kaisa. Uwos tabalik niwa ni si daliman idda. Pag tabalik niwa ni sa amyaan, pagpalabay ang 4 bulan ni Hab, tinimanan na sa waya ni. Nasa iriin do siya, talak raj'i do siya biliin. Si daleman iddalay, daleman tello haydli, atawa tellong bulan lay, daleman andane pe, gay makajari indendehin paluwas ang banduma ni, ang banduma ilan nilay, gay makajari inlillahin na saan andane lay. Indendehin siya yung magpangari-ngari si, mian ilan ni, kau ni pa in pabalik pa in te in baya ni lukseb ni paman be in agama islamin mabaya gibe mian magsape mura in maglawlaki binihin. Gibaya magsabi, duwe, in maglawlaki binihin. Sa iriin, malaingkan na nisab si deleman iddalay, bang upama may maganda duwe, tellu in lelahin, gani kasam ni, gani bahagi, pag bahangi pa hindi tudyo, iya sumukuan bang hinawluu, na makajari magpangari-ngari. Magpangari-ngari, iya, ini hasupay pabalik siya in alana mihan ine sa mian amban si may bisara kay si may style bantuk na nake basta adalam lumaro magpangari-ngari supaya balik in painte alana lay amban balik ni nake si osal ni pabalik atawan magpain ni pen balik tene kayo. Okay, iyan talak raj'i. Si kadue talak bain. Hati ng talakbainin gay maka dumain raj'i, dumain balik. Gay makajari balik na ilian malaingkan subay. Kawin bahao. Subay kinawin bahao ni.
Sa inga man tuknin. Niya baynuna sugra. Niya baynuna kubra. Bain diki duk bain hadje. Bain marikiin. Bang upama talakan ni minted dein. Atawanin minduwe. Bupuas ni amban idda. Hatinan puas ni tellu haid. Atawanin tellung bulan. Dumayan tellung bulan. Bistahin ni bang den de taga haid. Tellu haid sa amiyaan puas ni amban tellu haid lay. Naan si inin talakbain, gay na makajari balik ni. Malaingkan ni nisab makajari, iya bang pa iya kinabayaan, mag-anda iya pabalik. Biakdin jadid. Komplet na lang mandrukun sin kawin, surut sin kawin sa amyaan. Lai, painte si ilien, duk mahar ni. Tayo do biyan. Iyan bay nung nasugrahin, si alentiman. Niya bay nung nasugra, kaya tasabot te painte anulay, iyan bang magtulaklasa. Si tulaklasa lay bayno na sugra iye. Bisan painte minted de bahuk katimanan, pagka si alen niya, iwag niya, ganti alta, pangurong lelalay, bain iya magtuy. Gay makajari iya malikne. Kaya tasabot te painte iyan ang sinilay. Meke iya makajari sa amyan suwe na kinawin bahao. Damikyan nen, amban ginisan sin bain diki, suwe, pagtaanda na indende ininen, si dehello pe amban, al-khalwa, hatinen, kapag tambel dinding bilik siya, ganyan sawe-sawe, baho pepesong paasak inendehin na panone, hapainte in elanele atawanin bahu pasong paasak painte in boyin tujo andane gape si kapag meeting duang-duangan deru in khalwa sa dukhul kaparambua bang dukhul le sa siguraw bang al khalwa INP sumagwa nin na si hinukom siya kan fuqaha duk ini naman fuqaha hanabila basta al khalwa hatin duang-duangan ni hadja thabit tu si tuen tahukum andane bang upama gape atawanin bang upama anunin men kapag mahar iya subay komplet mahar nen bang upama sa amyaan gape niya at gape kaungsuran kasinduhan naman mahar nen wajib subay ipainte inungsuran sa depende sa pagkaisunan bang sumian sa bang si dehello amban ine paasek sin lelalis andane dehello amban pagkaswa de iyene duangan lay kabla dukhul butimanan ni sa amyaan. Panigay ko ba mabaya si andako ininen? Timanan tinekyo. Nanaan si ininen, bang iya kapag kabtang katimanan ni si dehello amban kapag dambua de. Kapag dambua be, sinanulay niyan maksud de parambua si anda, ton si ella, duk kapag miting-miting deh jaduangan lay. Naan si ininen talakbain iye. Hatinan bayno na sugra. Gay makajari balik ni. Malaingkan subay ni biakdin jadid. Subay ni niya yan ungsud bahao. Kinawin bahao. Usabit siye dan tenga maharin. Dan tenga hadja mahari painte in delay. Subay pabalik ni bang upama kaurungan elelahin. Pool in mahar ng datad di painte me datos ngibo pabalik na 50 ngibuhin. Yeyuen hukuman syara agama Islam palanggungan sa agama Islam. Bang katimanan dehelo amban ini men paasik. Sabang baynuna kubra inam hadjahin bang katimanan inden de ili min tellu hekkanan sin mas'ala pataalok sumaguan gero kiti ano min tellu katimanan gay makajari hinang de anda sumian malaingkan nen suwe do kapag ella subay kapag ella rahu sadili amban iye meke makajari men andane hatinan bang katimanan no ella nelay duk syarat tak subay taosal dahu uwe elane bahauhin. Damikyan nen subay puas iddanen. Iya ilian pamandu syara agama Islamin bang sinesina makatimanan andane mentello gay makajari balik ne palanggungan si agama Islam bang balik ne ilian tahinang ine tahinang zina. Bang puas amban ina tellulay. Syarat nen sa subay taga ella indendehin. Ubus taosal wa ella na bahauhin. Ubus katimanan wa ella na bahun atawan matay in ella na us puas iddah.
sa dumain pa in subay iyan pag isunan wa boylay duk wa elanen pa inta duk lelalay pinan andahon ko andakulay baka sandakulay iku pa na mabaya si pabalik inalenan nikatut tahlil gay makajari na si muharram inalenan mian at-taisul musta'ar ko iparat kambing pwede indaman jaus pinandahan si men kambing sa dili dende siya hinantang Rasul sallallahu alaihi wasallam mangupama inlalay katimanan wa inandan min tello us mabaya iya malik ni bugay ni tagas ni malik iyan dina ako an inlalahin pa inte lelasad dili dak inandamian nanaan si inen na nikahut tahlil muharram gay pa inte makajari asa subay dubaya baya lelalay duk den delay sumiyan pagkanat delay atawanen pag sape de amban si kamatay kay pa inte si kaelum si timan atawan si inen na may kay makajari pa inte binalik we bakas elan tagnain bang puwas idda bang puwas ine mian idda hek kanaan sine palanggungan sa agama Islam may makatimanan andanan may puwas may mintello ne usiyo pero maglimangan duk andahin pegge kulang panghatiten binaan sininin duk kulang takaleten bi hangkan in maudu in topic ininin asal importante manamalan duk labi-labi si may syara si may syara mian iyakan dalam basilan asa subay tadhati na perkala ini pegge mian hek kapaatag amban tiap-tiap barangay si hal ininin problemahin mga jakit ngeddo amban akal-akal te sa amiaan ubus ina pinain bang upama tinimanan in andahin mintello timanante kayo mintello ina paatag mintello atawan minted deru jumhurul fuqaha paatag ien mintello bang kayo magpain painno timanante kayo min 10 atawan min 2,000 paatag mintello pain jumhurul fuqaha gay makajari hinang ni anda pinapuasan pa intah jain iddanen bang upama betteng ien gastuhan no ien duk anda duk ano lay mian duk nakanak lay raho pagpuas pa inte ano lay nakanak sa mian ginastuhan nun sa gay kyo makajari malik ni sumiyan iyan enda jumhuril fuqaha amban tafarrada bihi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-mas'ala yan ma inte mas'ala ininen Shaykhul Islam magtafarrad Ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala pa inde timan mintalluhin mitadderu sinisini makatiman pa inde mintallu ebe mintallu lapal mintedde bang si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah importante maphum pasalantiman mintellulay bang pa inte pakas katimanan andanen us balik na nisab us timanan nisab us balik na nisab us timanan nisab puwas ang maling gay makajadi balik na sumiyan malaing kan ko ni pa inte ina surut tasabutan sinimian amban ginisan sin talak niya ginisan na ina talak sunni duk talak bid'i duk la yusafu bi sunnatin wala bid'ah hati tabinin pung tinais agama Islam ina in talak sunnihin maksudnya dumain sunnat kyo niman bagi asal-asal intiman ininan makruh abghadul halal ila Allah at-talaq iyan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan kinabunsihan ni halal bang si Allah subhanahu wa ta'ala ini timan manjari na ang sininen hangkan niya ina yung talak sunni ruk bid'i dumain ko pinain maksud nilay yene bang painta sunni we makaido kay pahala sumagwa nin gay kayo magduse bang katimanan no si waktu yene ilien ine talak sunnihin suwe kayo ni man mintedde hatay mintedde timanante kayo dumain kayo magpain paino timanante kayo min duwe timanante kayo min tello dumain sa asa mintedde sunni ien sunni demikyan nen subay kanyaan nen dalam kalisin hatinan gaaya hinabuhayid sa ga bakas taosal wen hinabu pa inte kalisin na ilien iyan inalin ang talak sunnihin talak sunni atawanan ni sab talak sunni makajari atawanan tu si katello sa pa yung nakasinduhan fukahain alal qawl min ar-rajih tasabut Ibn Baz rahimahullahu ta'ala amban may talak sunni bang tinimanan in den debetteng kaya na pinainten dumain timanin to sito upama pa tinimanan den debetteng lay uwe miyaan hadya magtiman ni pagti pinatahaan ni man dumain den luma pa yun pag may kero puwas idda yan yung mabettengin sumay puwas ng anak
Alhasil dili man andana pelay pa silumaan na iin. Gastuhan na pa sa amihan. Okay? Iyan ang palanggungan sa agama Islam. Way, hangkan sunni. Si Kaptangan Pangutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu teka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ngakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tinimanan wa Abdullah ibn Umar andanin si waktu haid. So no taabot si karuin ni sa insyaallah subhanahu wa ta'ala sabut sa pabalik. Ngama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tinimanan wa si waktu haid atawanan si waktu nifas. Atawanan si waktu lisin yat awsal wa andanin. Ngama Rasul sallallahu alaihi wasallam pa inna na an sininin balik yo paano Umar murhu falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamilan. Wadih manamalan dilalahin na sininin atawan dalilin. Ina pa Rasul sallallahu alaihi wasallam daakun balikun iye. Pagkat katimanan no si waktu haid. Atawan si waktu ini mian tuhur iye si dalam kalisin. Bu tao salwa ni sa amiyaan. Balikun daakun binalik siya. Bang iya mabaya may katimanan na ilian bang painte kanyaan yung tahir ne. Hatinan pagay katimanan si waktu hayd subay na hinabu tahir. Siya gero makatir o sal na bang iya mabaya ni manan ni pabalik. Gero o sal na ilian. Ininan talak sunnihin. Hatinan gaya magduse. Jaiz. Iyan mian hinang na iliin. Damikyan nen aw hamilan. Atawanan den debeteng. Iyan pa ito makadar tinimanan. Iyan ay palanggungan sa agama Islam. Niya na sin asal ga tumawa manamala ini pagpahamin. Bahasa bang den debeteng ko makadar tinimanan. Dumaan siya iyan palanggungan sa agama Islam. Tasabot pa Ibn Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Gaan niya maghilap na ulama inaan sin pasalan den debeteng. Wawang pa ina may aawam yan ang mamisrahin na sininin. At dahil mag-ijma' pa ina ulamain wa jaiz yan na den debeteng tinimanan. Sumagwaanin ko na tasabut kan sililay dumain wa saukat na tinimanan. Si pamaham tabi pagibang basa tinimanan ni miyaan magtuy kay waglapal tinimanan. At awan ng pinalmahan iyon na pinaatahala man lumano. Gubinaan dialaman idda pe. Iyan sa gitawa. Okay, palinda kita si talak si kadue. Ina talak bid'i. Hatinan bid'i bang tahinang wa inuinin magdusay kayo. Magdusay kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaisa talak bid'i bang kayo nga lapal talak min duwe atawan min tello. Si min tade pa inta lapal do. Talakan kayo min duwe atawan min tello atawan min sampu. Iyan inalinan talak bid'i. Kuya ni pangamahan Rasul sallallahu alaihi wasallam si anak Umar ibn Khattab, yani Abdullah ibn Umar. Kuya na ba ini, murhu falyuraji'ha, daakun ibalikun teed katimanan no ini sa amian. Si waktu haid, akthar min wahida, awash. Si kadwanan, fi tuhurin jama'a fih, yana diyaleman kalissin pepainta indendele, umusta o salwa ini. Inin bid'i. Gay makajari si palanggungan sa agama Islam. Si katalan haid, kuya pa inte tasabutan sinin ini dumhelo indalilin. Ini pangamahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Si waktu tinimanan wa'ne in andanan si waktu haid. Us dinako ini binalik. Bangke mabaya ni mananne subay timanan no si waktu lisin niya ga bakas taosal wa'no. Ina hikmat ni nansi palanggungan si agama Islam. Aman haid lay pa inte sa amian. Bang upama magsalla indendehin duklella si waktu haid makapikil-pikil pa sa amiaan. Pag mahuto niya magsalla us ala do impedi atain na libang do pa enta sa amiaan. Pag hangkan pamegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam pag in me karendehanin meke sa mura nga malas ye gay katingkuan bang inabu yene mian haid. Ini panga nuat pa ente yan mian kahalande. Ubus pagpisab taabot si tuhor. Dalam kalissin na iye. Nagay makajari. Yan osal no bangway asal timanan mo. Gay makajari osal no.
Hatinan na ay siliin, pag magtiman kayo dialeman pa inte kalisin ni iye. Na okay, tahinang sunni iyan. Tahinang sunni. Paman ba in agama Islam asal hawa kabaya ni gated ka mabaya suwi magkanat. Ubos si dialeman pa iliin. Betad te katimanan ni sila ng tuhor. Dialeman andane pa indilim iddalay. Usgay pa rin akpaluwas ang banyan lumaan eh. Hatinan magpangari-ngari pa iye. Hasupaya tabalik we yan elan nilay. Ininin yan ang agama Islam, palanggungan sa agama Islam. Damikyan nin ginisan si Catello, la yusafu bisunnatin wala bid'ah. Gay isab ta sipat sunnat, duk gay isab ta sipat bid'ah. Ina na ang sininin. Kaya may den de atawanin, bang niya may makaanda, may makanak bebe ko may magsiyam tahon, ito pariyawa. Tuo siya ituin, gay inalanan sunni atau gay inalanan bid'i. So magwaanin jaiz. Makajari. Damikian al-aisa. Yan may dende gay ni ilaha. Makajari. Tinimanan. Dumain sunni, dumain bid'i isab. Atawanin gayru madkhulin biha. Yan dende pa inte sa amian gape kapag dambuar elanay sa bakas ni kabasahan kawin. Bakas ni kabasahan kawin. Iyan palanggungan sa agama Islam. Sinambua pe ano to sinipukaha Hanabila al-hamil ina den men betteng. Hatinen duman sunni rumen bid'i jaiz ye makajari pa intene mian tinimanan. Iyan naman ginisan pa sin talak